Okey, sekarang mari kita perhatikan ya. Slide kadar bonus Unilevel 10 level plan A. Wah. Kalau korang lihat di sini, Biorich ni adalah satu-satunya di muka bumi ni, di planet ini, menawarkan kadar Unilever terbesar di planet muka bumi ni. Besar sangat. Satu level RM20 ya, 10 level peruntukannya 200. Tak ada lagi yang menawarkan bonus Unilever sebesar di Biorich. Yang menarik pula, cuba perhatikan gambar raja chart pie tu. Di Biorich ini, Unilevel binary juga dapat, Unilevel matahari juga dapat. Okey, kalau Unilevel binary peruntukannya 30%. Unilevel matahari 70%. Untuk Unilevel binary ini maksudnya begini ya. 2, 4, 8, 16. Kadang-kadang upline kita dia placement teman-teman kita dekat bawah grup kita. Itu akan disusun di dalam hierarki binary. Katalah satu orang ni dia tak pernah menaja pun sebelah kanan sebelah kiri, tetapi upline dia ni bermurah hati placement ke bawah banyak-banyak. Okey, jadi di situ walaupun dia tidak menaja langsung, tetapi dalam susunan binary hierarki tu, apabila ada orang membeli, maka dia akan dapat bonus di hierarki Unilevel binary itu, walaupun dia tidak menaja ataupun sebelah kaki dia besar. Maksudnya begitu. Tetapi hierarki matahari ini dia berbeza. Dia akan disambung. Level pertama ialah orang yang kita taja, yang sponsor itu dia akan duduk level pertama. Begitulah seterusnya, rakan-rakan kita yang kita taja itu, setiap orang yang ditaja akan duduk di level pertama dia. Dia berbeza dengan yang Unilevel binary itu. Okey, ini sebagai contoh ya. Yang sebelah kiri itu gandaan 2, sebelah kanan matahari. Jadi kalau kita lihat sehingga 10 level, kalau setiap orang ya, kita dan teman-teman kita ya, memperkenalkan 4 orang, sebab formula kita ialah Go 148 kan. Jadi anggaran sehingga ke level yang 10, jumlah orangnya untuk binary ialah 349,526 orang. Manakala di matahari, kalau setiap orang memperkenalkan 4 rakan, sehingga ke 10 level itu jumlah orangnya ialah 1,398,100 orang. Kalau perkara ini berlaku, di mana semua orang ya penting untuk sama-sama menggunakan pakai formula Go 148, dia akan jadi macam ni. Pendapatan kita akan sangat besar. Kalau rakan kita membeli package di kosong, setiap di kosong itu RM10 akan diperuntukkan untuk bonus Unilevel. Satu level RM1. Kalau package di satu level RM2 sehingga 10 level. Kalau package di 3, setiap level RM12 sehinggalah 10 level. Kalau package di 4, setiap level RM20 sehingga 10 level. Wow. That's why ya, bonusnya akan jadi besar kedabak, sangat-sangat besar sehingga mencecah jutaan ringgit. Okey, lihat di sini ya. Kalau kita kira yang binary gandaan 2 tu, simulasi semua orang package di 4, maka untuk 10 level itu di binary, kita akan collect bonus Unilevel ni sebanyak RM2,97,156. Sebab di situ kita dapat 30% peruntukan daripada kadar Unilevel yang ditetapkan. Kalau kita kira pula yang di matahari, okey, yang sebelah kanan tu, jumlah orangnya ialah 1,398,100 orang, darab dengan RM20, darab dengan 70%. Maka kita akan mengumpul bonus Unilevel di matahari sebanyak RM19,573,400. Wow. Wah, memang besar kedabak betul ya. Okey, kalau kita jumlahkan ya, yang binary punya Unilevel dengan matahari, maka satu ID kita akan mengumpul sebanyak ringgit Malaysia RM21,670,556. Wow. Dalam rupiah pula kita convert, darab dengan RM1 bersamaan RM3,550. Maka jumlah bonusnya ya, dalam rupiah sebanyak 76,930,473,800 rupiah. Wow. Besar sekali. Kalau kita ambil 3 ID, nampak tu, di Malaysia dia boleh cecah sehingga 65 juta. Di Indonesia dia boleh mencecah sehingga 230 miliar.
Dan kalau 7 ID, ini yang terbaik lah ya, 7 ID sekeluarga. Alang-alang lebih baik korang mendaftar 7 ID sekeluarga. Berapa income kita? Kalau di Malaysia, jumlah bonus yang terkumpul ya sebanyak RM151,693,892. Dalam rupiah pula, kita akan mengumpul sebanyak 538 miliar 513 juta 316,600 rupiah. Wow. Baru satu jenis bonus Unilevel di plan A, kita dah kaya raya. Okey, kita lihat nota di bawah tu. Dalam contoh ini, setiap orang menaja 4 rakan. Jadi di level yang 1 untuk susunan gandaan 2 sama dengan 2. Manakala untuk susunan Unilevel Matahari, dia akan 4 orang lah. Itu yang gambar raja di sebelah kiri tu. Kalau beginilah di bio di sini ada bonus pasangan, ada bonus Unilevel, dan juga ada bonus sponsoring, ada untung runcit. Wow, ya. Kalau kita tak bergabung dengan Biorich, dengan produknya memang laku keras, produk keperluannya, gula berganti gula pasir, tak tahu nak kata apalah. Jadi, jom ya, kita sama-sama sertai Biorich.